Yesu ashimwe. Munyakire Yesu ashimwe. Mumwitikirime. Ndashima Imana kubw'iki giterane. Nashukuru Mungu kwa mkutano huu. Imana yabashije kudutegurira kugira ngo tukibemo. Ambayo imeandaliwa na Mungu ili tuwe. Wenda tuza kubitegura ubwacu tuzabe. Sisi tungeandaa haingekubalika. Ariko ndashima Imana ko yagiteguye kandi kingana gutya. Tunashukuru kwa sababu Mungu aliandaa. Ababashije kuza muri uyu munsi mukuru wa Butoto. Tunawashukuru nyinyi nyote ambao mmekuja kwa sikukuu. Ntabwo byoroshye ariko mwihangana. Si rahisi lakini mtavumilia. Ndashima Imana ko mwatubaye hafi tukitumvira inkuru. Tunashukuru kwa kuwa mmekuwa karibu nasi tuliposikia habari hii. Byari biremereye imitima. Haikuwa rahisi, ilikuwa ngumu ya mioyo. Ariko ndashima Imana ko mwatubaye hafi mukatwereka urukundo. Lakini tunashukuru Mungu kwa upendo wenu. Biragoye kuvuga Butoto uyu munsi. Ni vigumu kumtaja dada kaka yetu Butoto. Ariko kandi ni ngombwa kumuvuga kubera ko ariko Imana yabishatse. Lakini itabidi tumuseme kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Butoto sino muvuga iminota 3 cyangwa 10 cyangwa isaha. Butoto hatuwezi muongea kwa dakika 10 ama saa. Ariko lakini ndavuga amagambo make cyane. Tumuongea kwa maneno machache. Butoto twavukiye umunsi umwe. Butoto nimezaliwa na yeye. Butoto twarakuranye. Butoto tumekomaa na yeye. Kugeza umunsi agenda ava hano. Mpaka siku alipoondoka hapa akienda Kongo. Twari kumwe nawe. Alikuwa na yeye. Ndashima Imana ko iyi gahunda ariko Imana yabibonye. Nashukuru kwa sababu hii ni mapenzi ya Mungu. Butoto twarakuranye. Butoto tumekomaa na yeye. Twize gusenga twebwe tukiri abana bato. Tulijifunza kuomba tukiwa watoto wachanga. Ariko tubyigishijwe na papa. Lakini baba ndiye alitufunza. Bitubamo, tubikuriramo, tukakomalia ndani. Ndabishimira Imana ko Butoto agiye akiri mu muhamagaro. Nashukuru Mungu kwa bado Butoto anakumbuka yale alikomaa ndani. Kimara kumva iyi nkuru narikanze cyane. Aliposikia habari hii alishtuka sana. Ariko maze guturiza gato ndavuga mu Mana ufashe. Lakini alipotuliza akaomba, Mungu unihimize. Kubera ko kwa sababu papa tarapfa, kabla baba kufariki, bigeze kumubika ahari atarapfa. Kuna siku kulikuja habari mbaya kwamba baba amefariki na alikuwa bado anaishi. Agaruye ubuzima bamubwira amakuru ngo abantu baramuririye cyane. Aliporudi akaambiwa habari ya kwamba watu wamemlilia sana. Biramubabaza akaza tubwira ngo uko nifa muzarira. Akasikitika akatuuliza, je, nikikufa mtalia? Aratubwira ngo Mkristo tuzamuririra. Akawaketisha nyumbani akawaambia Mkristo hawamlilii. Uzaririrwa umupagani kubera ko atagiye mu ijuru ariko Mkristo ntazaririrwa. Wanalilia mpagani kwa sababu haendi mbinguni, lakini Mkristo kwa sababu anaenda mbinguni. Ndachumva cyane. Maneno hayo akayazingatia sana. Niko natahuye urupfu rw'Umukristo n'umupagani. Ndio maana nilielewa kifo ya Mkristo na mpagani. Rero sasa ndashima Imana ko Butoto yagiye mu ijuru. Nashukuru Mungu kwa sababu Butoto ameenda mbinguni. Ubuzima bwa Butoto sinobuvuga. Maisha ya Butoto siwezi yasema kubera ko ni bunini cyane. Sababu ni mwingi sana. Butoto yakuze Butoto amekomaa ari Umukristo akiwa ni Mkristo. Ntago nigeze kubona Butoto agira urugomo nk'abasore ngo wenda we yakora ibintu nyine bitameze neza. Sijawahi ona Butoto akitenda maovu. Barakuranye mu buzima bwose. Wamekomaa na yeye. Ndashima Imana ko Butoto yageze ku munsi wo kurangiza gikomeye mu gakiza. Nashukuru kwa sababu amekamilisha safari yake baada na simama katika wokovu. Ndashima Imana ko Butoto. Shukuru Mungu kwa sababu Butoto
tuza hano muri Kenya, Imana ko mtoto yageze ku muso kurangiza gikomeye mu gakiza. Nashukuru kwa sababu amekamilisha safari yake baada na simama katika wokovu. Ndashima Imana ko mtoto. Shukuru Mungu kwa sababu mtoto tuza hano muri Kenya, tukikuja nchini Kenya. Nari naramusize rugurunza mu Rwanda. Alikuwa amemwacha yeye dada yetu rugurunza mu Rwanda haza hano. Akipitia Rwanda akikuja huko. Anambwira ngo turajana muri Kenya. Akamwambia dada, twende na wewe nchini Kenya. Nutagenda nanjye singenda. Usipoenda na mimi sitaenda. Turaza tugera hano muri Kenya. Wakakuja na yeye mpaka hapa. Mtoto yamfashije muri byinshi. Mtoto amemsaidia kwa mambo mengi. Mtoto yamfashije muri byinshi mbese mu buzima bwanje bwose. Mtoto amemsaidia maisha yake. Mtoto yamfashije. Amemsaidia sana. Ndashima Imana ko mtoto yakoreye Imana. Nashukuru kwa sababu mtoto alikuwa mtumishi wa Mungu. Ndashima Imana ku bwa Maina. Nashukuru kubera ko yafashije mtoto. Nashukuru cyane kwa tiyamubangamira mu muhamagaro wiwe. Hakuwa kizuizi katika mwito wake. Akamubohokera kugira ngo akore Imana mu gihe. Akamwachilia ili amtendee Mungu kazi kwa wakati wake. Ndashima Imana ko mtoto kuri ya munsi. Nashukuru Mungu kwa mtoto kwa siku hiyo. Arangiza batamufasha mateka. Siku ya kuaga hakuwa matekwa. Ngo ndio bizatubaza kurushaho. Ili tuwe na uchungu sana. Musi mtoto agenda hano. Siku ndugu yangu alipoa niacha kutoka twavuganye bwa nyuma. Yeye waliongea kwa dakika ya mwisho. Twamaranye nawe amasaha 2 duhagaze ku musozi. Wamesimama mahali masaa 2 kaisha. Naje kwitahura ejo bundi ko yari kwasezera. Juzi tu alikumbuka kuwa alikuwa na mwaga. Twahagararanye nawe umwanya muremure. Wameongea maneno. Twaganiriye byinshi. Wameongea maneno sio machache. Ariko sinabitekereza ko wenda ari kunsezera. Lakini hakutambua ya kwamba na mwaga. Ntiyabishoka ngo ambwire ko agiye. Hakumwambia ukweli kama naenda. Turatandukana. Wakaachana. Twabaye saa 2 z'ijoro yagiye. Ilikuwa saa 2 za usiku. Ubwo yampamagaye arambwira ngo yagiye. Basi akampigia simu akamwambia mimi nimeenda. Ngerageza kumubwira uko nari nshoboye ngo nagaruke. Kajaribu kumueleza ili arudi. Ariko ntibizakunda. Haikuwezekana. Ndashima Imana ko yari kumuhamagarira kuri ya misozi kugira ngo ari harangize. Mungu kumbe safari yake ilikuwa ni mwito wa Mungu. Kubera ko cyari cyifuzo cyiwe. Sababu yeye alikuwa na matamanio. Toto sinomuvuga. Toto hatuwezi kutaja. Kubera ko nutwara umwanya w'abana. Sababu tunaweza kuchukua muda. Ariko ndashima Imana. Shukuru Mungu. Toto yicaye mu bwami bwo mu ijuru. Sababu mtoto amefika mbinguni. Ndashima Imana ko mtoto kwa sababu mtoto kore Imana kugeza ku munota wanyu. Amemtendea Mungu hata kwa dakika ya mwisho. Sana nejeje. Nimefurahisha. Ndavuga ko Imana burigira gahunda yayo. Kumbe Mungu ana programu yake. Ndashima Imana ko mtoto ari mu ijuru. Shukuru Mungu kwa mtoto wako. Namuza nzobona umwanya ntambira Imana gusezera mtoto. Wanajihisi kuchezea Mungu. Nzobona umwanya ntageza haleluya nyinshi. Pate nafasi ni shauti haleluya. Ariko ndashima Imana ko Imana nuko yabishatse. Ninashukuru Mungu kwa sababu ni mapenzi yake. Ntago bizonyorohera kumva ko mtoto ari marehemu. Haitakuwa rahisi kusahau au kukumbali kama ni marehemu. Ariko kandi ni gahunda y'Imana. Lakini ni sababu ni Mungu. Imana imuhumugisha. Mungu ikomeze imuhiruhuko mu gituza cyayo. Mungu aendelee kumulaza neno peponi. Sineza tutabisari tuzamubona. Tusiposhindwa tutamuona. Sigenda mifuriza iruhuko idashira n'umusoro. Tunamtakia kwa mahali pema. Viongozi waombezi wanaweza pita mbele. N'abandi wenda bari hafi na wale wa karibu nahagarare hano wanaweza simama hapa. Bari bayitumisha. Hatutaongea mengi sana kubera kwa sababu
Utoto ni munini cyane. Utoto ni mwingi sana. Mbaje guheza pole abantu bose baraha. Na pia pole ninyi nyote ambao mko hapa. Bene wacu bose baraha community y'Abanyamulenge. Uko wetu wa Wanyamulenge. Baye pole muryango w'Abasegege. Pole familia ya Wasegege. Baye pole muryango w'Abafizi. Pole familia ya Wafizi. Baye pole itorero rya Horebu. Pole kanisa la Horebu. Baye pole abanyamasengesho bose bakarere ka Kayole. Pole waombezi wa area hii ya Kayole. Ndetse no mu rwego rwa Nairobi. Hata kwa ngazi ya Nairobi. Baye pole Nyamahirwe umufasha we. Pole Nyamahirwe. Ndetse n'abana. Jane na watoto. Baye pole mukecuru. Pole mama na dada zake. N'abakuru be n'abarumuna be. Na wadogo na wakubwa zake. N'abashiki be baraha. Na dada zake wako. N'abase wabo baraha. Na wako zake wako hapa. Mwese mukomere. Pole na muimarike. Iryo ni ijambo rya mbere. Hilo ni neno la kwanza. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Utoto kumwihariko yari inshuti yaje. Binafsi alikuwa rafiki yake. Kandi yankundaga naje kamukunda. Na alikuwa anampenda naye anampenda. Bitarimo wenda ibindi byinshi. Bila kuongea mengi. Yagazanyereka cyane urukundo. Alikuwa anamudhihirisha upendo. Nababwiye kuko umunsi agenda yansezeye kuri telefone kuri audio. Siku alienda alimuaga kwa simu. Abwira kuko yagize umutwaro wo gutabara igihugu. Akamwambia kwamba anao mzigo wa kurudi nyumbani. N'ubu audio irahari ndayifite zanitegera. Audio hiyo iko bado. Nasubiye kuvugana nawe ageze mu Kamanyura. Aliongea na yeye akivuka. Yampamagaye mvuye muri Kesha mu gitaramo Kasarani ngeze mu rugo. Alimpigia akitoka kwa makesha kutoka Kasarani. Turavugana nawe umwanya utari mutoya. Wakaongea na yeye muda si mfupi. Ariko lakini shima Imana kuko amagambo yose Butoto yarema ambwira. Anashukuru kwa maneno ambayo ndugu alimwambia. Yari kwa sano hawasezera nuko tari nabimenya. Alikuwa naaga ni vile tu. Amagambo yabwiye muri audio niyo yabwiye kandi ageze mu Kamanyura. Maneno aliyomwambia kwa audio ndio aliyomwambia wakiongea na yeye. Butoto ni ntwari tuzahora twibuka. Tutakumbuka. Ikindi congeyeho. Neno la tatu. Butoto yakoze imirimo y'Imana myinshi. Butoto amefanya kazi ya Mungu nyingi. Yari umuhungu ugira ibyishimo materaniro. Alikuwa kijana mwenye furaha kabisa. Habe niyo turi ku materaniro twumvaga dufite imbaraga. Tukiwa na yeye kanisani tulikuwa na nguvu. Hari kuntu materaniro umwe azayimukoreza hari undi yimukoreza hariya ukumva mu jeneti wako. Kuna vile mmoja akiongea hapa mwingine pale unasikia mume. Butoto wagaza wa mirisari ya nawe yamirisa hariya. Butoto ukipiga kelele hapa mwingine pale wanaunganishwa. Kumva neza inimero zirahuye. Namba zimeunganishwa. Yagiraga ibyishimo materaniro. Alikuwa mwenye furaha kanisani. Butoto yakundaga gutaramira Imana gusenga Imana. Alikuwa mwenye kumcha Mungu sana. Kandi yoretse ibyiwe byose ariko akaba materaniro agaterana. Angeacha kazi zake zote lakini awe kandi akabikora abikunze cyane. Na anatenda hayo katika upendo. Irindi jambo Butoto yagiraga. Neno lingine Butoto yagiraga ubuntu bwinshi cyane. Alikuwa mungwana sana. Butoto mu bikeya byiwe afite yakundaga ngo mubisangire nabo. Yale madogo machache alikuwa naye alikuwa anataka watangie na mtu. Twagaza tugera mu gitaramo yicaye ku ntebe yiwe naje nicaye ahantu. Ukikesha mahali akiketi kwa kiti chake na mimi kwa kiti chake. Yagura amazi akayagwaho nkabona haye protokolo cyangwa se umwana ngo nashire naje. Akiwa na maji anakunywa kisha anamletea ndugu wako wachangie. Muzukuri yagiraga umuntu Butoto. Ndugu alikuwa mungwana sana. Ikindi kintu neno lingine Butoto yakoze imirimo muri aka karere ka Kayole. Butoto ametenda kazi area hii ya Kayole. Arenga urwego rwo mu rusengero muri Horebu. Akapita ngazi ya kanisa Horebu. Agira usabane n'abandi bantu mu rwego rw'abayimbe bose. Akawa na uhusiano katika area hii ya Kayole. Butoto tuzahora tumwibuka ntako atagize. Ndugu tutamkumbuka. Yataramye ibitaramo byinshi kandi n'umutima mwiza wose. Alikesha makesha mengi na moyo